So finally, I get to preach this message. Beidzot, es sludināšu šo sprediķi. It has come a long way. Tas ir gājis garu ceļu. And the message is very important. Šī ziņa ir ļoti svarīga. And the message is titled The Walk of the Ministry. Un nosaukums ir kalpošanas ceļš. The Walk of the Ministry. Kalpošanas ceļš. And let me start with 2 Corinthians 5. Sāksim ar 2. korintiešiem 5. This is one of the messages that will make you to become one of the most productive and successful Christians. Šī ziņa, ko es došu, veidos jūs par visveiksmīgākajiem kristiešiem. This message is one of the messages that makes you live a life stress-free. Šī būs ziņa, kas jums mācīs būt par cilvēkiem bez stresa. Stress-free. Brīvi no Because stresa. before you ask, God takes care. Jo pirms jūs jautāsiet, Dievs jau And parūpēsies. every part of this message is very important. Un katra daļa šai ziņā ir ļoti būtiska. I will not take long because we have some other things to do after the service. Un mēs būsim diezgan raiti, jo mums ir ko darīt pēc. Let's go together to 2 Corinthians 5, Lasīsim 2. korintiešiem 5, 17 to 21. 17 līdz 21. Therefore, if anyone is in Christ, Tādēļ, ja kas ir Kristū, then if anyone is in Christ, you see? ja kas ir Kristū, So if you are in Christ, tātad, ja tu esi Kristū, you are a new creation. tu esi jauns radījums. The Bible says all things have passed away. Kas bijis ir pagājis. Behold, all things become new. Redzi, viss ir tapis Now, jauns. all things are of God, Bet tas viss nāk no Dieva, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has begun us the ministry, given us the ministry of reconciliation. kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. So the Bible says after we are saved, Tātad Bībele saka, pēc tam, kad mēs we tapām pestīti, all have a ministry. mums visiem ir It's kalpošana. called the ministry of reconciliation. Mums šī te savienošanas ar Dievu Every kalpošana. believer Katrs is ticīgais, obligated jums ir obligāts to uzdevums reconcile other people to Christ. atkal savienot cilvēkus kopā ar Dievu. It is not for an evangelism team. Tas nav par tikai evanģelizācijas We komandu. open the team so as to help people and encourage people to fulfill this purpose. Mēs atklājam šādu komandu, lai palīdzētu cilvēkiem to darīt. But every believer Bet katrs has been ticīgais, given the ministry of reconciliation. jums katram ir dota šī kalpošana, lai savienot cilvēkus The ar Dievu. last word of every man is important Katrs cilvēka vārds ir svarīgs. before they die. Pirms tie nomirst. And before Jesus left, Pirms Jēzus his aizgāja, words were very clear. viņa vārdi bija ļoti skaidri. Preach the gospel, Sludini Dieva vārdu, make disciples. mācekļus veido So mācekļus. every believer Tātad katrs has ticīgais, one jums purpose, ir viens mērķis, which they don't have to pray and fast to know. They don't have to pray and fast to know that purpose. jums nav jālūdz un jāgavē, lai uzzinātu šo mērķi. Pastor, I need God to show me my ministry. Kungs, parādi man, Pastor, mācītāji, yeah. mācītāji, parādi man lūdzu, kas ir mans mērķis? I Priekš kam? don't have to pray for you. Man nav par tevi The jālūdz. Bible says you have a ministry of reconciliation. Bībele saka, ka tev ir salīdzināšanas You kalpošana. start from there, Sāc ar to, and everything other thing falls into place. un viss pārējais saliksies savās But look at vietās. this, verse 19. Bet skatāmies 19. pantu. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā līdzis salīdzināšanas vārdu. Now then, we are ambassadors for Christ. Tā, mēs nākam Kristus sūtīti Ambassadors of Christ. You know, un pamācam, it kā Dievs 20. runāts ar mums. we are ambassadors of Christ. Latviešu Bībelē nav rakstīts, bet mēs esam sūtņi no Dieva. That is important. Tas ir ļoti svarīgi. I am a diplomat. Es esmu diplomāts. Yes, my car doesn't have a red plate number. Man nav varbūt kaut kāds VIP My car numurs. doesn't have- Manai mašīnai nav šis te sarkanais īpašais numurs. But I am an ambassador. Bet es esmu I'm a vēstnesis. diplomat. Es esmu You see? diplomāts. And there is no other kingdom as big as the kingdom I represent. Un nav lielākas valstības kā tā, ko es The reprezentēju. British kingdom is not as big as this kingdom I represent. The British kingdom. I'm sorry. Britu karaļvalsts nav The lielāka par tā, ko es sludinu. Spanish kingdom doesn't even move closer to the kingdom I represent. Arī Spāņu valstība nav lielāka kā tā, ko es sludinu. But if you are an ambassador of England Bet ja jūs esat Anglijas vēstnesis in Latvia Latvijā, with that red plate number, bez šī sarkanā with numura, that,
ar šo with. sarkano numuru. You are very confident Tu jūties ļoti because you pārliecinoši, represent an important nation. jo tu pārstāvi ļoti svarīgu nāciju. But imagine Bet iedomājies, a diplomat from the United Kingdom piemēram, Anglijas karaļvalsts diplomāts comes here atnāk šeit and just become lazy, un kļūst vienkārši slims. doing nothing. Viņš dara neko. Just sit down. Vienkārši apsēžas. What happens? Kas notiek? They call him back to the United Kingdom. Viņi sauc uz Anglijas karaļvalsti. Are you getting what I'm trying to say? Saprotiet, ko es You are an saku? ambassador here, Tu esi vēstnesis and we šeit. have a work to do here. Un tev ir darbs, ko darīt šeit. And the reason why we meet on Sundays Un iemesls, kāpēc mēs tiekamies is svētdienās, so that God prepare us for what is outside there on Monday to Saturday, lai Dievs mūs sagatavo tam, kas būs no pirmdienas līdz and sestdienai. give us the grace and the anointing to make the disciples, Un iedot mums šo te žēlastību un svaidījumu, lai mēs varētu darīt šos mācekļus. so that we don't become a society just enjoying the fellowship of one another. Tas ir, lai mēs nebūtu vienkārši kāda sabiedrības daļa, kas vienkārši bauda viens otru. We have an assignment. Mums ir uzdevums. Jesus says, Jēzus as saka, my Father sent me, tā kā Tēvs sūtīs I mani, sent you. es sūtu I tevi. am sent to do something. Es esmu sūtīts, lai tu darītu kaut I am ko. not an ambassador without an assignment. Es neesmu vēstnieks bez uzdevuma. Go into the word, he Ej says. pasaulē, viņš So saka. that means these instructions Tātad ir šīs instrukcijas are specific for us specifiski priekš because mums. God knows we carry what it takes to make disciples. Jo Dievs zina, ka mūsos ir tas, kas ir vajadzīgs, lai mēs to izdarītu. Jesus has followers. Jēzum ir sekotāji. Will you be able to answer the question, Vai tu spētu atbildēt uz jautājumu? who follows you? Kas tev seko? Do you have anybody Vai tev ir kāds, you can say, par kuru tu varētu this teikt? person follows me Šī persona man as I seko follow Christ? tāpat, kā es sekoju Kristum. If not, Ja ne, then something has to change. tad kaut kam ir We jāmainās. have to reestablish priority Mums ir jāmaina prioritātes. because Paul says, Jo Pāvils saka, follow me seko man as I follow Christ. tāpat, kā es sekoju Kristum. If I say how many people follow Christ Ja here, es jautāju, cik no jums seko Kristum, everybody raise up their hand. katrs paceļ Then savu if I say roku. how many people follow you, Bet cik cilvēku seko then tev, we have a problem. tad mums ir problēma. You see? Redzat? So we can come here on Mēs Sundays varam atnākt šeit svētdienās. and like what happened on Sunday last week, Un kas notika pagājušajā I svētdienā? could not preach. Es nevarēju The sludināt. power of God entered the room Dieva spēks piepildīja šo and everybody telpu, received something for themselves. un katrs saņēma priekš sevis ko īpašu. Why do you think the Holy Ghost did that? Kāpēc jums šķiet, ka Svētais Gars to izdarīja? Because there is something He wants you to do outside. Tāpēc, ka šeit viņā ir kaut kas tāds, ko viņš grib, lai jūs izdarāt ārpusē. It's not about the Tas emotions. nav par It's emocijām, because there is a power jo te ir that spēks, is working in us kas strādā that He mūsos, wants us to carry ko viņš grib, lai mēs nesājam on sevi. the outside. You Uz see, ārā. there is a power He wants us to carry. Ir spēks, ko viņš grib, lai mēs sevi And that nesājam. power is functioning in all of us. Un tas spēks strādā katrā no mums. And these chairs, Un šis krēsls, this is the last day we're supposed to just sit down and warm these chairs. šī ir pēdējā diena, kad mums jāsilda šo krēslu. Because it's time to go. Tāpēc, ka ir laiks iet, It's time to go. ir laiks iet. The Bible says, who is going to tell them? Kurš ies un viņiem Who is pateiks? going to preach to them? Kurš ies un sludinās? They will never hear the gospel Viņi nekad nav dzirdējuši until evaņģēliju. somebody says, it's time to go. Līdz brīdim, kad kāds pasaka, ir laiks iet. Why are you asking for the power you will not use? Kāpēc jūs jautājat par spēku, kuru jūs vienkārši nelietojat? Time to go. Ir laiks iet. And then we would not turn pastors to babysitters anymore Un tad mēs nepārvērtīsim mācītājus par tādām auklītēm. because we become fathers ourselves. Tāpēc, ka mēs kļūstam par tēviem paši sev. You know, listen to this. Klausamies. James was speaking, Jānis teica, and he says, Viņš saka, if anybody is sick, ja kāds ir slims, let him go to the elders, lai viņi iet pie vecajiem, and the elders will anoint him. un vecie viņus svaidīs. And the prayer of faith Un šī ticības will lūkšana heal the sick. mēs dziedinām slimos. This is my question. Šis ir mans When the jautājums. elder is sick, Kad vecais ir slims, who does he go to? pie kā gan viņam iet? Aha. Hā, There is a level in the church you get to ir līmenis, līdz kuram šai draudzē mums when you jātiek. become an elder. Kad tu kļūsti par vecaju, People come to you, not you going to people. cilvēki nāk pie tevis.
Not you going to the people. Nevis tu pie cilvēkiem. Because you have become an elder. Citādi, tāpēc, ka tu kļūsti par vecai. Elder is not only my brother here. Vecais nav tikai brālis People with šeit. gray hair. Ne tikai tie, kam ir sirmi Elder matri. can be 5 years old, 10 years old, Arī 10 un 5 gadīgs puisis var būt vecais. but matured in the spirit Bet viņš ir briedis garā, to understand kurš that saprot, I am sent ka es esmu with a sūtīts message. ar ziņu. I am sent Es esmu for the sūtīts work of the ministry. kalpošanas darbam. When we talk about the work of the ministry, Mēs runājam par kalpošanas we're darbu. not talking only about what you do inside the church. Mēs nerunājam par to, ko jūs darāt baznīcā That is a iekšpusē. good place to start. Tā ir laba vieta sākt. But what do you do on the Bet ko outside? jūs darat ārpusē? Look at Ephesians. Paskatāmies Efeziešiem. Ephesians chapter 4, 4. nodaļa, verse 11 to 12. 11. 12. pants. Ephesians 4, 11 to 12. Efeziešiem 4, 11, 12. Let me Iba, oh, Iba. Thank you. Iba, oh, Iba. Holy Spirit, help me. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh. And he himself gave some to be apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. No, let me practicalize. Let me do a practice right now. Es gribu izskaidrot praktiski. Should I choose or you want to volunteer to come and help me? Es gribētu brīvprātīgos. Volunteer, okay. No, I want somebody that is not in leadership. Just Es gribētu kādu, kurš nav līderis. okay. Let me ask a question, and I will just give the microphone to random people. Uzdosim jautājumus dažādiem cilvēkiem. Okay. This is the question. Jautājums. What is the task of the pastor? Kāds ir mācītāja uzdevums? I'm coming to you. Nāku pie tevis. I don't want people not to come to this church again. Nākamreiz cilvēki vairs nenāks Okay, draudz. who want to volunteer? The Kurš task grib of the būt pastor. brīvprātīgais? Task. Kāds ir Ah, mācītāja okay. uzdevums? Thank you. To feed his sheep. To feed his sheep. All right. Barot savas avis. One. All right, perfect. Labi. Another answer. Nākamais. Task of the pastor. Kāds ir uzdevums mācītājiem? Yeah? The disciples. Make them disciples. All right. Tātad veidot I mācekļus, need one more person vēl vienu cilvēku. that's going to save everybody. Kurš pateiks par visiem? Work of the pastor. All right. Look at what Kāds ir scripture says now mācītāja in the next darbs? verse. Nākamajā pantā skatāmies. It's very clear. Next verse. Nākamajā pantā ir ļoti skaidri rakstīts. Very clear. Ļoti skaidri. Verse 12. 12. For the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Sagatavot. Sagatavot, The prepare. work, the true work of an apostle, Īsts apustuļu darbs, the true work of a pastor, īsts mācītāja darbs, of a prophet, of an evangelist, evaņģēlists is to darbs. prepare everybody listening for the work of the ministry. Sagatavot katru šim te kalpošanas darbam. I am a failure of a pastor if no one is doing the work of the ministry, and I'm preaching every Sunday. Es kā mācītājs jūtos kā zaudētājs, ja es nedaru to, lai cilvēki iet un darītu savu darbu. And as a ārpusē. pastor, Kā I have mācītājs, to sit down man ir and jāapsēžas reevaluate what is priority. un man ir jāizvērtē, kas ir Am prioritāte. I fulfilling my task? Vai es piepildu savu I'm uzdevumu? fulfilling the first one my brother said, feeding the sheep. Pirmo es pildu, es baroju savas avis. I'm making disciples. Es veidoju But mācekļus, how much have I prepared everyone listening to me for the work of the ministry? bet cik daudz es sagatavoju katru no jums, lai jūs ietu šo Can, kalpošanas darbu can darīt? I send any of you to even Lithuania, very close by here, and I say in 2 years I need 3 disciples from you? Vai es varu jebkuru no jums aizsūtīt uz Lietuvu, ka jūs atvedat 3 mācekļus Can jā, I- no turienes? Yeah, like the next 2 years, Nākamos 2 gadus go to Lithuania. ej uz Lietuvu. I need 2 disciples from you. Man vajag 2 mācekļus caur tevi, From zero, they never knew Christ before. kuri nekad iepriekš nav zinājuši par Kristu no nulles. And now they are now making disciples. Un tagad viņi veido mācekļus. Can we have that in this church? Vai mums ir šis mūsu draudzē? I'm not talking about Africa. Es nerunāju par Āfriku. I'm not sending you to Asia. Es nesūtu jūs I'm uz talking Āziju. about Vilnius. Es nesūtu uz Вы Viļņu. знаете Vilnius, вот тут, недалеко? Viļņa, tepat netālu. Or Stockholm, Vai uz Stokholmu, where they still have good weather.
kur ir diezgan labs laiks. Hotels are good. Hotels are good. Labi, No, hoteļi. I'm not talking about Pakistan where you have cockroaches in the hotel. Es No. nerunāju par Pakistānu, kur ir prusaki un briesmīgi Oh, I'm not talking about hoteļos. Thailand where you have to sit on the back of the bike. Es nerunāju par Tailandu, kur jums jāsēž motociklīšu aizmugurē uz. If I can't find Bagajnieki. 5 people in the church Bet vai es atrastu 5 cilvēkus šai draudzē, that can be sent to make disciples, I have to reevaluate everything. kuri aizbrauktu un veidot šos te mācekļus un visu pārvērtētu? I have to reevaluate everything. Reevaluate. I have to reevaluate. Peres matrit. Ah. Man vajag visu pārskatīt. But Bet at the same time, tai pašā laikā I have grown in Christ enough es esmu pietiekami Kristu that I audzis, don't take all the responsibility on myself. ka es neuzņemos visu atbildību uz vienu This sevi. is not an army camp. Šī nav kaut kāda I armija. can't force anybody to become a disciple. Es nevaru nevienu piespiest kļūt par I mācekli. can't force anybody to make disciples. Es nevaru nevienu piespiest iziet un veidot What I mācekļus. can do Bet tas, ko es varu is darīt, to encourage people, ir iedrošināt cilvēkus, create a structure for that. veidot struktūru But priekš tam, you and I have to make a choice to be disciples makers. lai jūs varat veidot šo te savu izvēli, vai es darīšu viņus par mācekļiem. Disciple makers. Mācekļu My veidotājs. task is to prepare everyone for the work of the ministry. Mans uzdevums ir katru sagatavot kalpošanas darbam. And it's working. Not that it's not working. No. Tas nav tā, ka tas It doesn't mean it's nedarbojas. not working. Tas But we darbojas, can go further. bet mēs varam iet tālāk. We can go further. Tas var iet tālāk. This is the time where you have to be accountable Un šis ir brīdis, kad jums jāuzņemas to atbildība yourself, pašam pret to sevi, God. Dievu How priekšā. many souls has come into the kingdom through me within 1 year? Cik daudz dvēseļu ir nākušas pie kunga caur mani gada laikā? Because the pastors Jo mācītāji, the leaders have a very clear ministry. jo līderiem ir ļoti skaidra kalpošana. The apostle said, Apostols saka, we will give ourselves to the ministry of the word mēs liekam sevi pilnībā šai and vārdu of kalpošanā prayer. un lūkšanas But the kalpošanā. problem today Bet šodienas is that problēma many pastors ir daudz and mācītāju apostles un apustuļi, don't even pray anymore kuri vispār vairs nelūdz. because they are busy with the administration of the church. Jo viņi ir aizņemti ar draudzes administrāciju. Because the people that are supposed to make disciples, Jo cilvēki, kuriem bija jāiet un jāveido mācekļus, they still want pastor to do this for them, wash dishes for them, jo viņi vēl joprojām grib darīt, lai mācītājs dara viņu vietā to, Clean their piemēram, legs, mazgā viņu kājas, viņu wash their traukus, head. viņu galvu, and this man is busy un šis cilvēks ir aizņemts, doing what he's not supposed to be doing, darot to, kas viņam nav paredzēts and he's darīt. not able to function in the anointing anymore. Un viņš nav spējīgs vairs svaidījumā staigāt. And this is the season Šī ir sezona of revival. atmodai. And the end time revival, Un pēdējo laiku God atmodai. will use every single person. Dievs lietos pilnīgi katru cilvēku. It's not going to be one man show. Never. Tas nebūs viena cilvēka šovs. Nekad. Never. Nekad. It is everybody. Tas ir pilnīgi katrs no But he will jums. use people that are available Bet viņš lietos cilvēkus, kas ir pieejami and that are usable. un lietojami. You are available Jūs esat and then pieejams you have to be usable. un jums arī jābūt pielietojumiem. My grandmother, Mana vecmāmiņa let me tell you this grib story. pastāstīt stāstu. The Bible says, seek ye first the kingdom of God, Bībele saka, meklējiet pa priekšu debesu and every valstīm, other things will follow. un visas citas lietas jums sekos. My grandmother, you see, in Nigeria, in Nigeria, you can have more than one wife in the village. Jums ciemā var būt viena sieva. In the village, Ciemā. and at one time, Vienā in the old reizē viena times, sieva. it's in the culture. Tas ir kultūras In daļa. the whole time, in the old days. Senos laikos. Yeah? Yeah, more than one wife. Yeah, more than one wife. You can have many wives at once. Es Yes. atvainojos. Tātad jums drīkst būt vairāk kā viena sieva. Until today, Līdz pat šodienai. the Muslims in Nigeria still practice that. Līdz šai dienai musulmaņiem viņi šo te praktizē. So my grandfather had 2 wives, Tātad manam vectēvam bija divas sievas, and my grandma un mana was the vecmāmiņa first. bija pirmā. And the other woman is a witch. Un pirmā sieva bija The ragana. other one, no, otra. Otra, Yeah, she's a witch. viņa bija ragana. And she killed 9 children of my grandma.
Viņa nogalināja 9 manas vecmāmiņas 9. bērnus. 9. This thing I'm sharing with you is the reason why I'm here today. I would not have been here. Es jums stāstu tāpēc, ka es esmu šeit, citādi es nebūtu šeit. I would not have been here. Es nebūtu šeit. And when my grandma was pregnant with my dad, Un kad mana vecmāmiņa bija stāvoklī ar manu tēvu, my grandma decided to serve in the church, mana vecmāmiņa izlēma kalpot draudzē, work of the ministry. strādāt draudzē. This is the work of the ministry. Tas ir kalpošanas darbs. And she began to clean the whole area of the church. Un viņa tīrīja visu draudzes telpu apkārtni. And she stood in front of a prophet, Un viņa nostājās praviešu priekšā. and the prophet is blind in the eyes. Un pravietis ir akls. But the prophet says, Un viņš saka, this one in your stomach tas viens, kas tev ir vēderā, will not die nenomirs. and will be a prophet. Un viņš būs pravietis. And that was my dad. Un tas ir mans tēvs. And because of serving in the church, Un tāpēc, ka viņa kalpoja baznīcā, I am here today. es esmu šeit. Not prayer and fasting, Tas nav lūkšana un gavēšana, serving. kalpošana. We have to get to a point Mums jānonāk līdz tam punktam, where we don't announce, if you want to serve, see Ilona and Edgar. ka mums jānonāk līdz brīdim, ka mums nav, ja jūs gribat kalpot, tad atrodiet Ilonu un Because Edgars. when you come to your family, Jo, kad tu atnāc savā ģimenē, to your father's house, uz savu tēvu you are namu, looking for what to do, tu skaties, ko es varu padarīt, to see the kingdom come. lai ieraudzītu vairāki, kā nāk And debes God valstība. will always reward everybody that serves. Dievs vienmēr apbalvo katru, kas viņam kalpo. And David said, Un Dāvids saka, a day in your court is better than 1,000. Dieva diena tavā namā ir daudz labāka. I would rather be a doorkeeper in the house of my God. Es labāk būšu durvju sargs savā tēva namā. David was satisfied to be an usher in the house of God. Dāvids bija gatavs Dieva namā būt vienkārši par ašeru. I shared a story yesterday Es stāstīju vakar during the stāstu Bible school Bībeles skolā, that the Bishop Oyedepo's church, that's a bishop in Nigeria, ka bija kāds bīskaps Nigērijā. his name is Oyedepo. Viņu sauc Oyedepo. And in his church, Un viņa draudzē, one of our the biggest governor, one of the biggest governors in Nigeria is an usher, un viens no lielākajiem gubernator. gubernatoriem Yeah, is an usher bija ašers in the church. draudzē. And they asked him why. Un viņi jautāja, kāpēc? He smiled. Viņš smaida. He says, I came to this church Viņš saka, es atnācu uz šo baznīcu as with nothing. ar neko. And I began to serve as an usher. Un es sāku kalpot kā ašers. And God began to change my life. Un Dievs sāka mainīt manu Till I dzīvi. became a governor. Līdz es kļuvu par So gubernatoru. I remained in service for Tāpēc life. es turpinu šādi kalpot. Because I knew what my life was before serving as an usher. Jo es zinu, kas bija mana dzīve, pirms es sāku kā ašers kalpot. When you are connected to the work of God, Kad jūs esat saistīti, piesaistīti pie Dieva darba, financially, finansiāli, physically, fiziski, God would bless you when you didn't ask for it. Dievs tevi svētīs, kad tu viņam to lūgsi. When you don't ask for it. Kad jūs I had lūgsiet. a testimony recently Man bija liecība nesen. when one of my brother was preaching on the street Un viens no maniem brāļiem, viņš kalpoja uz ielas. and somebody just came and gave him 1,000 euros Un kāds viņam vienkārši iedeva 1000 eiro on the street uz ielas, doing God's work. kamēr viņš darīja You Dieva see, darbu. when God Redzat? employs you, Dievs tevi ir when pieņēmis darbā. He employs you, Kad Dievs tev pieņemis darbā, you will never know any lack in your life. tev nekad nekā netrūks tavā dzīvē. Because His source is endless. Jo viņa resursi ir His bezgalīgi. rivers keeps flowing every time. Viņa upes bezgalīgi tek vienmēr. Let me read one more scripture. Vēl viena rakstuvieta. Luke chapter 16 verse 10. Lūkas 16:10. Luke 16:10. Lūkas He 16:10. who is faithful in what is least is faithful also in much. Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir And uzticams. he who is unjust in what is least is also unjust, also in much. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. You know, I've shared with you the kind of ministry I started with. Es jums stāstīju, ar kādu veidu kalpošanu es uzsāku. I started as a keyboardist, Es sāku vienkārši kā Like- taustiņu like he's playing spēlētājs. right now. Tā kā viņš I šobrīd. didn't have a plan to be a pastor. Man nebija plāns kļūt par Do you mācītāju. know how Raul started here? Ziniet, kā Rahuls sāka šeit? A cameraman. Viņš bija pie kameras. He came, Viņš there was atbrauca. nobody to take pictures. Nebija neviena, kas uzņem We bildes. gave him this camera. Mēs iedavām viņam Irene, kameru. come. Viņš saka, Bring the camera. This same camera, actually, not another "Atnes, one. Lūdzu, kameru.
And we gave him this camera. Mēs iedevām viņam šo Take fotoaparātu, pictures. lai uzņemtu I'm sure bildes. he's watching at home right now. Un viņš droši vien cerams skatās And the mājās. first picture he took with this camera, Un pirmā bilde, ko viņš uzņēma šai my kamerā, grandma could take a better one. mana vecmāmiņa uzņēma droši vien labāk. But he did it faithfully. Bet viņš izdarīja to uzticami. Then we checked the picture, we could not post them. Un mēs pārbaudījām bildi un sapratām, ka mēs nevaram Then to he, publicēt. he also was honest with himself. Bet viņš bija arī godīgs He pret says, sevi. this is not for me. Viņš teica, tas nav priekš Then he manis gave it domāts. to Arsu, if you remember Arsu. Tad viņš iedeva Arsumu. Atcerieties tāds And cilvēks. bija. Arsu never took any picture before. Un Arsu nebija uzņēmis nevienu Irene bildi pirms tam. didn't take picture before. Un arī Airina nebija uzņēmusi Daniel nevienu didn't bildi. take pictures before. Arī Daniels nebija to They darījis. just see a need and they jump into it. Viņi vienkārši redzēja, ka tur ir vajadzība un lec tā iekšā un darīja. So Raul moved to the camera Rahuls sāka ar and he kameru was helping with the camera. un viņš palīdzēja ar And one day kameru. I was preaching in Mastu 4 Un vienreiz es sludināju Mastu and I see 4 the way he's suffering behind the camera. un es redzu, kā viņš cieš aiz tās kameras. And the Lord just spoke to me. Un Dievs runāja uz The Lord mani. said, help him. Viņš saka, palīdz viņam. Then I said, okay, now you come with me. Everywhere I travel, we go together. Viņš saka, nu, nāc pie manis, visur, kur es braukšu, tu brauks Then līdzi. that's how it became, that's how God is using him today. Un tas ir tas, kā Dievs viņu lieto He's šobrīd. anointed. Viņš ir He svaidīts, came with the anointing here. viņš atnāca ar svaidījumu, But before he was launched into his ministry, he started somewhere. bet pirms viņš darīja šo kalpošanu, ko tagad viņš sāk ar kaut Your ko. gifts are blessings. Tavas dāvanas ir Blessings. svētība. Use them. Lietotās. Use them for God. Lietotās Dievam. Use them for God. Lietotās Dievam. If there is a need, if you hear a need, respond to the need. Ja jūs redzat vajadzību, reaģējiet. And this is where I want to bring the balance now. Un redz, kur es gribu Balance. balansu jums parādīt. Rest. Atpūšties. Tell somebody beside you, rest. Pasakiet cilvēkam blakus, atpūties. Rest. Atpūties. You've been working too hard. Jūs esat strādājuši ļoti daudz. Now, Tagad. rest doesn't mean scroll on Facebook. Tas nenozīmē rulēt Facebook. Are you with me here today? Jūs esat šeit ar mani? Did I hear an amen? Es nedzirdu amen. Rest is not checking somebody else's fake life online. Tā atpūta nenozīmē skatīties kaut kādu fake dzīvi. And you are trying to build your own life according to somebody else's fake life. Bet tā ir vietā veidojot savu īsto dzīvi. You see? Redzat? You are comparing your spouse with somebody else's fake spouse online. Jūs salīdzinat savu vīru vai savu laulāto ar kādu citu fake, neīsto laulāto, kas ir redzams Facebookā. You see a selfie they took together. Jūs redzat selfijas, ko viņi And they are izdarīja kopā smiling. un smaida. But before they took that selfie, Bet pirms viņi uzņēma šo they selfiju, shouted on themselves. viņi kliedza paši uz sevi. Я тебя говорю много раз. Смотри на камеру. Look Viens at the otram camera. kliedz virsūs. Skaties kamerā. Why don't you think with your head? Look at the camera very well. Nu, ko tu domā? Nu, skaties kamerā. And then you look at their picture. Un tad tu apskaties bildē. Beautiful spouse. Skaists vīrs vai And then you are sieva. upset with your wife or your husband. Un tad jūs dusmojaties uz savu laulāto. Am I making anybody upset today? Vai kāds ir sadusmojies uz mani? That's not rest. Tā nav atpūta. Rest means rest. Atpūta ir atpūta. Stay away from everything. Palieciet nos no visa. Do you know why I'm saying this? Ziniet, kāpēc es to Satan saku? has taken many people from ministry. Has Die, removed Sātans ir spējis nobīdīt daudzus no savas kalpošanas. using exhaustion, tiredness. Tāpēc, ka viņi tiek lietoti izsīkumā. They're tired every time. Viņi ir visu laiku noguruši. They're tired from 2020. From 2020, from 2020. Viņi ir piekusuši no 2020. gada. And their tiredness doesn't have a break. Un viņu piekusumam nav beigu. But it's not because they are productive. Un tas nav tāpēc, ka viņi nav How can you be produktīvi. tired for 5 years and there is nothing to show for tiredness? Kā var būt, ka jūs esat piekusuši 5 gadus un nav jums nekā ko There's parādīt? no fruit from the Nav tiredness. nekāda augļa no tā. No return on investment. Nav nekāda ieguldījuma, ko jūs varat redzēt. Most people Daudz just cilvēku, don't know how to rest. vairums cilvēku vienkārši nezina, kā They don't atpūsties. know how to manage time. Viņi nezina, kā valdīt par savu laiku. Rest doesn't come automatically. Atpūta nenāk automātiski. You plan it. Jūs to ieplānojat. No matter how much you fast and pray, Un nav svarīgi, cik tu lūdz un gavē. I will not respond to your message on Sunday if you are not a leader in the church. Es neatbildēšu uz tavu izziņu, ja tu neesi draudzes līderis. If you like, go on the mountain. Tu vari iet kalnos. Sunday, Svētdien меня нет. manis nav. Monday, Pirmdien
30%, 30% depending on the situation. atkarīgs, kāda ir situācija. Because if I don't plan it, Bet ja es to neieplānoju, people would take all the lemon juice out of me. citādi cilvēki izvilks visus citronu sulu no And when manis. God forbid, right? Lai Dievs nedod. When I'm on the sick bed, Un ja es būtu uz slimības they will gultas, find another anointed pastor. viņi atradīs citu svaidītu mācītāju. And they will be the first one to say, I don't rest. Un viņi būs pirmie, kas pateiks, ka es neatpūšos. So I learned that very quickly. Es to ļoti ātri And I iemācījos. plan my rest. Un es plānoju savu I don't atpūtu. get to exhaustion. Es nenonāku līdz izsīkumam. I hear my body. Es klausos savā ķermenī. And I had a problem before. Bet man bija problēma iepriekš. I am task oriented. Es esmu mērķtiecīgs. I like tasks to finish them. Man patīk uzdevumi, kas ir So paveikti. if I don't finish a task, Ja es nepabeidzu uzdevumu, it takes my peace away. takes out my peace. Jā, tas paņem nost man mieru. How many people know that feeling? Cik no jums saprot? Even though you are resting, but your heart is doing pam, pam. Jūs it kā atpūšaties, bet jūsu sirds visu laiku ir But pātrināta. God delivered me from that. Bet Dievs man no šī arī If I zārstēja. don't finish today, Ja es nebeidzu I will šodien, finish tomorrow. es pabeigšu rīt. If I don't finish tomorrow, Ja es I'll nepabeigšu finish rīt, next tomorrow. es pabeigšu And I nākamajā dienā. ask God, give me your grace. Es saku, Dievs, dod man savu That žēlastību. what I cannot do myself, help me to do it. Lai tas, ko es nevaru izdarīt pats, palīdz man to Give me izdarīt. the same result I would have gotten with my own strength. Dod man to pašu avotu, no kā es varu gūt spēku, lai to paveiktu. But I will value my rest Bet es vērtēšu augstu savu atpūtu, so that I can fulfill my calling. lai es varu piepildīt savu aicinājumu. So you might have to, unfortunately, offend some people. Un jūs netīšām sanāks kādu aizvainot. You might have to miss one or two shashlik evenings Jums nāksies palaist garām vienu otru šašlika so vakaru, that you can rest lai jūs varētu and you atpūsties. can really do what matters in life. Un lai jūs varat izdarīt to, kas patiesi ir Make vērtīgs. disciples. Dariet Do mācekļus. the work of ministry Darīt kalpošanas so darbu. that you can equally give time to the family, Lai jums pietiek laika ģimenei, give time to your own tasks, lai ir laiks saviem pašu uzdevumiem, and the calling you have from heaven will not also suffer lai arī aicinājums, kas nāk jums no debesīm, arī neciestu, because you learn how to rest. jo jūs So iemācāties, if there is one thing you atpūsties. take from this message today, Ja viena lieta, ko jūs paņemt no šīs plan svētdienas, your rest time. plānojiet savu atpūtas laiku. Plan when you rest daily, Plānojiet, kad jūs ikdienā then when you atpūtīsieties, rest weekly, kad jūs atpūtīsieties when nedēļas you laikā, rest monthly, kad jūs atpūtīsieties mēnešu and when laikā you rest yearly. un kad jūs gada laikā So for atpūtīsieties. couples, I suggest this. For couples, Pāriem es iesaku šādi. there is a 7-7-7-7 rule. Ir 7-7-7-7 likums. After every 7 days, Pēc katrām 7 dienām take 1 day off paņemiet pilnīgi to dienu be brīvu, with your loved ones. lai būtu ar savu mīļoto. After 7 weeks, Pēc 7 nedēļām 2 days 2 dienas, to be with your spouse. lai būtu kopā ar savu After mīļoto. 7 months, Pēc 7 mēnešiem 2 weeks 2 to nedēļas, be with your loved ones. lai būtu kopā ar savu mīļoto. You understand what I'm saying? Sapratāt, ko es saku? And every other thing can wait. Un visas citas lietas Trust me. pagaidīs. Uzticieties man. Many times, Daudzreiz as busy as I am tik aizņemts, kā es esmu, with all the conferences, ar visām I will konferencēm. just tell my wife, Es saku savai sievai, close the computer. aiztais datoru. That movie is waiting. The movie is waiting. Film, waiting. Mūsu filma gaida. Let's watch it. Skatāmies. We will finish this tomorrow. Mēs to lietu pabeigsim rīt. And when I finish watching the movie, Un, kad mēs pabeidzam filmu, I plan to continue working after the movie, es esmu ieplānojis pastrādāt pēc filmas, but I feel sleepy. bet es jūtos ļoti I go noguris. under my blanket. Es vienkārši eju zem savu I sleep segas. nicely. Un es lieliski guļu, I wake up in the morning. pamostos no I rīta. do morning prayers. Man ir rīta lūkšanas, After doing morning prayers, un pēc rīta lūkšanām I feel sleepy. es jūtos I miegains, sleep a little. es mazliet paguļu, But when I sit on my table bet kad es apsēžos pie sava to galda work, strādāt, I'm like, es I do vienkārši it. šauju laukā. No And visas when I have to sirds. rest, Un kad man jāatpūšas, I rest. es And atpūšos. no devil in Un hell nekāds vēlns ellē will make me feel guilty for resting. man neliks justies vainīgam par to. Somebody say amen. Kāds sakiet amen? Hallelujah. Aleluja. So I'm wrapping up my message Tātad beidzot šo sprediķi. with a list of the need in church. Tātad ir šis saraksts, vajadzības saraksts baznīcā.
So, no queue with me today. Queue with Pastor Edgar and Ilona. Šodien rinda pie manis nestāvēs, stāvēs pie Edgara un Ilonas. That I want to do a work of the ministry. Es gribu darīt kalpošanas darbu. So, Pastor is with me. Mācītājs ir kopā ar mani. So we need somebody to clean. Mums ir vajadzīgs kāds, kas tīra. We need some people in give and take ministry. Mums ir vajadzīgs cilvēks give and take, dod un ņem. Welcome kalpošanā. team. Sagaidīšanas komandā, Ushering team. Asher komandā, Children's ministry. bērnu kalpošanā, Media. medijā And the translation department. un tulkošanas. Even if you don't know some things, we will help you. Pat ja jūs nezināt kādas lietas, we will help you. mēs jums palīdzēsim. You might, Rahul was not a successful photographer, but, somehow he became successful in his own things. Pat Rahuls, kurš nebija veiksmīgs tajā lietā, kas viņam tika uzdot, viņš tagad ir ļoti veiksmīgs savā So kalpošanā. start from somewhere. Sāc vienkārši kaut kur. Have you been blessed today? Vai bijāt svētīti Can we rise šodien? on our feet and take the Ceļamies communion? kājās un pieņemsim vakarēdienu. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzu!